Igitondo cyiza nanone kandi kuri mwese mukurikiye amakuru muri kino gitondo cy'uno munsi cy'itariki 2 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 nanone kandi tubahaye ikaze mu makuru yo muri kino gitondo cy'uno munsi aho tugiye kubabwira amakuru abyukiye mu misozi miremire. Turababwira uko byifashe uhereye ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo z'akabanju ndetse tuze kugerana hano mu Minembwe, tugere no mu mushasha wa Fizi na Baraka ndetse na Uvira. Tudatinze reka duhera amakuru yacu muri kino gitondo hano za Kabanju cyangwa se muri hagana za Mirimba. Ku munsi w'ejo habyukiye imirwano ikomeye cyane ndetse abantu bakomeje kuvuga yuko muri iyo mirwano umwanzi ashobora kuba yarakoresheje drone, ariko byaje kumenyekana yuko ari intambara yo hasi gusa, nta drone yari irimo, gusa yari intambara ari ikomeye cyane ubwo umwanzi yari yateye aturutse muri access zitandukanye cyangwa se mu bice bitandukanye. Yari yateye aturutse za Rurenge, Imirimba, Nyabibuye ndetse bari kurwanira ku musozi witwa Sara. Ku munsi w'ejo rero byari bikomeye cyane, ariko umwanzi arakubitwa. Yari yateye mu bice bitandukanye, aturutse mu bice bitandukanye nyine atera ku birindiro bya MRDP ndetse na AFC, gusa biza kurangira bakubiswe ndetse kugeza igihe bageze Gitumba. Rwose ubu ngubu bikavuga yuko amakuru yo muri kino gitondo rwose Gitumba iryamyemo intare ndetse n'amadubu kugeza muri kino gitondo cy'uno munsi. Gusa amakuru yari yatugezeho nuko mu makuru twari twababwiye yuko Kabanju yari yafashwe. Kabanju ni agace kanini cyane, byari byavuzwe ko kafashwe, ariko amakuru twabashe kwakira ku munsi w'ejo nuko bari bafashe agace kamwe cyangwa se igice kinini, ariko ikindi gice kigana za Mirimba adu yari akirimo nubwo yari yakubiswe nyine akuwe muri maeneo zabo. Ndetse muribuka yuko ku wa gatanu Afande Rugabo yavuze yuko basize ibikoresho byinshi cyane, adu yataye ibikoresho byinshi cyane, bityo murumva ko amadubu n'intara aribo babyigaruriye. Gusa ku munsi w'ejo nyine babyuka batera bitewe n'uburyo ibikoresho byabo byatakaye ndetse n'abantu babo baratakara benshi cyane. Rero muri bino bice adu yakomeje kugira ibibazo, akubitwa n'amadubu ndetse n'intare, kandi akongera kandi ntiyumvikana n'abaturage ba Mirimba, aho babahaye amasaha nimba ari 28 kugira ngo barwana. Nimba batarwana babe bava muri biriya bice, ndetse bamanika amaboko babwira yuko ibo nta ntambara bakeneye muri biriya bice. Nimba bakeneye kurwana ngo bakure umwanzi wabo uko babyita muri ibyo bice, bagombe barwana, ariko nimba batarwana babavire muri kara gace nk'uko abaturage bakomeje kubivuga. Abaturage rero bamaze kurambirwa bano bantu cyangwa se bano basirikare, aho baza bakabesha yuko baje kubakiza, ahubwo bakabagirira nabi, bakabakorera ubugome cyangwa se ubwicarubozo ritandukanye, aho banyaga, aho babakubita, bakabambura ibyabo ndetse bakanashira n'amabariyeri mu nzira, bakanabaka n'amafaranga menshi cyane. Bityo abaturage rero bamaze kuba barambirwa ibikorwa bibi by'aba Bazalendo ndetse na FARDC. Ku rundi ruhande rero abasirikare b'Abazalendo bakomeje kunenga leta Kinshasa, ndetse banavuga cyane ko FARDC ikomeza kubatererana ku buryo ku rugamba batabasha kuresista bahunga, ahubwo ico bakora bakanahungana n'ibikoresho mu gihe bakeneye ibikoresho. Abazalendo bakeneye ibikoresho ntibabibone bitewe n'uburyo bafite ubwoba cyangwa se bahunze. Bakomeje kugaruka kuri ibi ngibi rero Abazalendo bavuga yuko leta Kinshasa rwose igisirikare cyayo ntaco kimaze, kandi impamvu yo kwigarurira ibice bigiye bitandukanye bagenda bavamo cyangwa se MRDP igenda yigarurira, ni ukubera yuko ngo FARDC itabasha guhagarara ngo irwane nk'uko abandi barwana. Ibice rero byo muri bino bice bya Kabanju cyangwa se by'Imirimba bakomeje kuvuga benshi, bavuga yuko Mirimba ishobora kuba itahiwe cyangwa se amadubu n'intare gahunda bafite no gufata ibi bice byose. Ndetse muribuka yuko Afande Rugabo kandi yongeye kuvuga yuko inka zigomba gusurira ino Imirimba kubera ko hari ubwatsi, kandi naho hose hari iwacu cyangwa se aho twari dusanzwe turagira cyangwa se dusurira inka zacu. Rero amakuru yizewe nuko
bino bice by'imirimba bishobora gusurwa n'amadubu ndetse n'intare. Kugeza ubu ngubu rero nuko bimeze, haracyari umwuka w'intambara, haracyari mu gitondo kare cyane, gusa birashobora kongera kandi gukozanyaho kuko umwanzi ari mu kwisuganya buri munsi kugira ngo yongere kandi arebe uko yagerageza kwigarurira uduce tumwe na tumwe bagiye bakurwamo. Turaza kuva hano tugere hano mu Minembwe, tuve za Mirimba cyangwa se iyi za Kabanje tuzamuke tugere za Minembwe. Muri kino gitondo babyutse neza, ndetse duhera amakuru yacu ku munsi w'ejo. Biravuga yuko hari indege yo mu bwoko bwa drone yakomeje kuzenguruka mu kirere cya Minembwe, gusa ni za ndege zigenda zifotora cyangwa se zishaka amakuru zikohereza ba nyirayo. Kugeza ubu ngubu nta kurasa cyangwa se hari ikindi kintu gikozwe n'iyo ndege uretse gusa kuzenguruka muri ibyo birere byonyine, gusa nta kindi kintu kibi yabashije gukora. Gusa abaturage ba Minembwe bongeye kandi kubona indege bwa kabiri, ngira ngo murabyuka muri kino cyumweru, kandi twababwiye yuko indege yari yongeye kandi kuzenguruka muri bino bice, ariko biba ngombwa yuko aba MRDP cyangwa se twirwaneho ihumuriza abaturage babwira yuko nta kibazo, bahumure, batagomba gutinya, cyane ko bo biteguye gukubita umwanzi igihe icari cyose ashobora kuba yakubura umutwe kugira ngo atere abaturage. Rero hano mu Minembwe babyutse neza, ni ku cyumweru uyu munsi, baritegura kuja gusenga, kandi rwose nta kibuza bagomba kwishimira umunsi, bagashimira Imana ibahaye kugeza ukwezi n'ibyumweru bamaze hano mu Minembwe. Rwose hari amahoro, nta kibazo kihari. Turaza kuva hano rero muri Minembwe twerekeze mu Mushasha, duhereye hano za Poezero kumanuka ukagera Fizi na Baraka. Poezero iratekanye, nta kibazo, nta sasu uri kuvugirwamo, ndetse Baraka na Fizi biravuga yuko hari umwanzi ukomeje kuzamuka ku bwinshi cyane, bivuga yuko ashaka kujya kuramforsa abasirikare bari hano za Fizi kugira ngo bishire hamwe bagerageze barebe uburyo bakongera kandi gutera baturutse muri bino bice by'epfo, aho bavuga ko bashaka gutera baturutse muri bino bice bagazamuka bakabona Poezero, ndetse bakaba bakongera kandi kuzenguruka bakagenda mpaka bageze Imirimba bagafasha bagenzi babo nk'uko bakomeje kubivuga. Gusa amakuru yizewe muri kino gitondo nuko hatuje, nta kavuyo kahari cyangwa se nta mirwano ihari, ariko mu bigaragara birashoboka yuko wenda mu masaha ari imbere wenda ibintu bishobora guhinduka. Ngira ngo murabizi yuko amakuru y'intambara anytime ibintu byose bishobora guhinduka. Gusa amakuru mfite ya hano za Fizi na Baraka nuko abasirikare b'Abarundi ndetse na P5 n'abazalendo bakomeje kuzamuka muri bino bice ku bwinshi cyane, bivuga yuko ngo bagiye kuramforsa bagenzi babo. Ayo niyo makuru ari kuvugwa muri bino bice, gusa magingo yangaya haratuje, ibintu birasa nkaho bituje cyane. None kandi tumanuke tugere za Uvira. Uvira biravugwa yuko hakomeje kuba umutekano muke w'abaturage, aho bivugwa yuko hari abasirikare kwa gatanu bambutse bavuye i Burundi, ndetse binavugwa yuko bamaze gukora formation cyangwa se bamaze gupasinga abasirikare benshi cyane. Bivugwa yuko bari koherezwa hano muri Uvira kugira ngo bagende mu bice bitandukanye bya hano muri Plaine de la Ruzizi. Bivuga yuko ngo bashaka gufatikanya n'abasirikare bari hano za Sange kugira ngo bagende baje gutera ibice birimo AFC cyangwa se za Kamanyura kugira ngo bongere kandi babyigarurire. Ngira ngo aya makuru murabizi yuko ari gukomeza gusirikira cyane, avuga yuko hari abasirikare bambutse bava i Burundi bifuza gufata Plaine cyangwa se kugera ni Bukavu. Gusa aya makuru nubwo bivuga gutya, andi makuru hano muri Plaine de la Ruzizi biravuga yuko abaturage bakomeje kwigaragambya cyane no baririra leta, bayibwira yuko rwose ibintu iri mu kubakorera atari leta, nta na leta ishobora kuba yakora ibyo bikorwa bibi, aho bashize bariyeri zirenga 9 kuva hano za Masango kugera Uvira,
ndatekereza nimba ari Masango, bavuze Masango, kuva Masango kugera Uvira biravuga yuko ari bariyeri zirenga 9 kandi buri bariyeri igomba ngo gusoresha amafaranga atari munsi y'ibihumbi 600. Murumva ko bariyeri imwe nimba isoresha amafaranga, ku mafaranga bagenda bakabaturage n'amafaranga menshi cyane. Rero abaturage bavuga yuko bakomeza kwicwa icarubozo, aho babakubita ndetse babambura ibyabo ndetse banagerageza kwanga bakaba bakwicwa, cyane ko hari abaturage benshi bagiye bagirirwa nabi mu buryo biciwe hano muri bino bice bitandukanye bya Plaine. Mu rundi ruhande biravuga yuko hari abasirikare bakomeje kuzamuka bagana za Kaziba kugira ngo baje gutera mu bice bitandukanye. Andi makuru wenda twababwira yuko umwanzi wari wagerageje gutera za Ruramba yarakubiswe ndetse aramanuka ku bwinshi, bivuga yuko rwose ashobora kuba yarageze Uvira kuko hari ibice byinshi bitandukanye yaregeye kubitwamo ndetse akaba yarahunze